Yabuza khona into ekwenzezayo ethi idab esigodini idab esigodini idab esigodini only 3 days khona into lakishiyo nje idab esigodini idab esigodini idab esigodini hayi bo ngilokhu ngithi ngiyalala lento imvusa ebusuku ngo-12 imvusa ekuseni ngo-4 hayi bo into yingani le hayi bo idab esigodini idab esigodini idab esigodini idab esigodini hayi bo ngiyabuza ngithi iphupho lani leli hayi khona liqhamuka nje isimala idab esigodini idab esigodini ngithi mina khululekani manje kade nibophekile khona into